pau kadak baklan ke PSG klaim Kylian Mbappe batlat ke Real Madrid daka jing don jong u ngi pedang sengau ba pi barok ki paralok ki baju ij baju kershan ya kena ke channel nakapor syakapor ke jing kerpat ki paralok ada pempat deban subscribe sengau papan ai kershan ya kena ke channel kenang ba pen yo ki video ki baman la kasngi ke jing kali hakane ku video kalong hato kadai ne em ke basisha namar don ki baong ba ke PSG ke klaim don lang Kylian Mbappe bat ka Real Madrid pat katlot daka jing don lang jong u nado ba Kylian Mbappe ulami no naga klub Paris Saint-Germain bat ula lej ban penyeso syaka klub Real Madrid kane ka jingkali bat ka jing nujor ka syai mi ba nakapor syakapor hakaba yakane ka jing ongro la penya nujor yaka hakane ka jing ala ka jong ka Champions League namar habapai ya ka jing ala ka jong ka Real Madrid daka jing don lang Kylian Mbappe haka jing ala ka quarter final persya ya ka Arsenal hang neng yoi baka Arsenal kaleo ban rungsuk ceka semifinal deka balak ban penlem suk ya ka Real Madrid haga gol a cricket hadu dasan lakawe gol katba haga jinga laka jongka Arsenal pat persya ya ka Paris Saint-Germain klem don lang Kylian Mbappe ka Arsenal ka klem lak banshan hakamat jongka hakaba haga jinga laka first leg semifinal halayeng jongka Arsenal ka PSG kalalak ban penlem ya ka Arsenal da chiko lanot bat haga jinga laka second leg pat halayeng jongka PSG kalalak ban penlem ya ka Arsenal da ar lakawe gol bat kaleo ban rang sendon ceka final hakane ke Champions League da ka balak ban penlem ya ka Arsenal haga gol a cricket da lai lakawe gol ya ki gol na ka banta ka PSG layo bantap lengbau Efris hakemenet ka ba ar pe hunyo bots ka gol jong hakemenet ka ba hunyo pu ar kat ba ya ki gol na ka banta ka Arsenal layo bantap lengbau Bisaka hakemenet ka ba hunyo pe hunreu kumta haden kane ke jinga lakai ke Paris Saint-Germain menta kala poino ceka final jong ke Champions League bat kan se kon persya e ke Inter Milan hake jinga lakai final bat kumta lada jale baka Paris Saint-Germain kan yora ya kane ke Champions League menta ke samai ke jinga kran syapang Kylian Mbappe kan set nambah haden jong ke final hao ngimla pat ban klan baka jing don lang jong Kylian Mbappe hake klub Paris Saint-Germain kalang ke jingkar khu ya ka hakaba kalayo banra ya ka likiwan bat kumjoro ya ka French Cup bat kumjoro ngidang kan mau bah usnam arajar artau ka jingdon lang jong u kalala ban yalam ya ka Paris Saint-Germain bakan poi shadow ka final jong ka Champions League kata usnam arajar artau hanre ka syarempat hakmat jong ka Bayern Munich kuble sibon ya pi barok ki paralok ki bajus ngau tenat ban pej ki video hakane ka channel ngin skendopat hakawe ke video kuble sibon